Kani gadega Pati CCTV, bat fidang pek yaki kubor baman kasni. Kawai neki seng san percaya ke jela ke National People's Party NPP kumba kala koap nadu ki kindiat sengi balala bahkan penyakon kertong habaro ki constituency hakan neki election MLA ke Bansalong House Nam Arjar Khatpra Banwan kat nang mi sengi kala seiru ki kertong haki constituency beper dang nin ka sengiru ka sipotrek urisau kala sei se yawai unong ilam barat ba bamunsua jong ka seng kongres ubadeiru UCM barem jong ka Khasils Autonomous District Council uba Cleophas BCM banyakon persya yu Dr. Didi Lapang bat ka kongrona Khamden na ka nongpo constituency ya kanila penpau ba ka jelang pedang buram jong ka seng NPP yu ba CBCM rengkat kinung kersan besyadham jong u ki bakentop yu MLA bala penremteng yu Dr. Didi Lapang House Nam ka khandai spa khandai pulai Sisnam hadian ke Jingyo District Bapura jong Keribhoi District nang tau ba Konstantin Lingdo uba Siti Nongrom uba Agustin Walang ba SR Singkli ba Hilson Singkli bat kiwe ya kani jelang la pelong hakamadan jong kasnong Ombuda kabadan marjan ba kasor nongpo hakabada ki hajar ngor ki pai ba kilawan bansaki na keleng jong nongpo constituency Kibalai dan lang hakani kesngi na kasang NPP ki kentop ya ka National Youth President ke NPP ke Ratika Yumnam u President jong ka NPP Meghalaya State Union u Dr. WR Kharlukhi u President jong ka NPP Jante Hills u ba Okto Mewat Lamen bat kiwai de kinong ilam ba khmat jong kani kasang Lese ganpon ki hamsanya ki balak menpersiang ya piya ka sor jong CPCM haka porba ulong MDC bana ka porba umlong syu henry sosi banya tu ya pi batla tip ne pimtip ba haka santare minta usnem jong ubnai jun lapelat yang akot saken mau ketuk saken mau hapok Keribhoi jini bagi paralok karbi bagi paralok marngar hana kide kibawan na asam Solusi banyusnya yang kata kasur kabawan naga parti kongres kabab kia ajay benreu kabab lempar kentrai ya pigi paralok kibanang tangban pertobria ya kiwei Henry Dalade kila klei haka souvenir hakaba imahe lapang ubangi eja lagi parlemen semua nampai berkat Badalade rengkat berkinoilam Dr. Sinangdo bat iba Meralbon bat kekunhun kibadan haka search committee kabanyin banyak bala nyaw ya pigi parlok marngar parlok karbi kiba kiba tuan kiba day ki traisnong paka hapok kari kara jadi lanyaw ya piana berpide kino way la migrate napo asam dang haki kindiat senem la ong ya pi nah yang rembahan ne nalor di parada parasnam ke para kasi para bhoi pidei di para bhoi mikir karbi pidei di para bhoi marngar ke basang basa apa marngar ngaken no sa ya gene ke kimten gabalak le nama kita lok bae ngako aruban kan mau ya pi ya ka e kan nomrem kaba manga yang ramba nado usnam hajar nyaw hajar pra ngalalom lalang ka ai gajinya janti jong kini kiri orang ba balai ngaslam hadu kan ka kelimat ban pau yipi siai sak banatan kendiat minit nado hajar nyaw hajar pra ngilasdang ban wanra igi parlo katto kane ki non residential of India ki bahasa apok nana ban wanra igi project ki parlo marmain na plasya ngatrai di tip jata ban wanra ya ke special economic zone ya ke bala priang ya ke state government bala kentai daw doktor mukul umahe lapang umban se ban sulong yang komo bu MLA bagmi nanti uban ajirat ini banyo eka kabit kabiang disyong kitau Arteusan hajar klor lapan lele syakitan marmai lasi pentelun kumbara kun kenai na marmai sya plasya na plasya jakjar kalek sepok tura bat ngayat terjadi ban pen kelem betul betul ngalom komisi ban pen kelem yang surkar udan ku paroi jong gaserulun Berlahap sisa bagi agene surkar wanra agene projek sepok mardan Henry longlek na jing tristom na du takapor mukon haga jing start syarat kajiko kajing ko arha uang ba omla ban pediang ra sagaro ngaong banyak kabara asata habala penbaik la pensiong ne bah kabaya du lang
namar lade pendagang ne lado bat kita ki company ki ba imahe dalade imnot ban kran yang mukul hak ta kapor kila lepai no kila kren diau ki on ngem padulak kum kani ka sarkar ka ba ontrek ban piang ya ka arpel san hajar klur ban pin internet ya ka dong riboy lambe e jumde jang kata house name ajar kendai arjan sifeu lawan ra ya ka futpa kajaka ban pung ban tep ya ke marbam mardi ban pin internet ban yok ka bam gadi hangte halapum sit kalenti ban lek somden daging ya teplang hendrai daging kimun sim jumlah iwei ar imahe klem kuat ban pencai di perlo hapok harpeti hapok plasya hapok nangku ladu yang taka projek sipau kulur ngapang men kat kita gikam di banyo jimentoi ya garing garai kisong katau ke konferensi jungi bat ter hadu sem araja kasau katsan lawan ra ya kat training center ITI ke office ke bahe ke banbin ke banbiang hamne hapo umrang sai hak jong ke sino umrang sai bat pamri o hamne hak saja badla pelajar ke pisa santola hapo DC office ban pendek no ya gane ke kam pelse daga jingkelanya lebih jong no imahe isngap jarjar kale thai biang ke pisa ke project kepada ki pogulur omne jangata Hal usne marjar khasan khanreu la persang banwanra ya ke FCI go down Food Corporation of India hamne po pahamulai banwanra da ki pak kelur ban pendiang ban sok kisno ki khawi jingi dengan basin initiative nan ba ke global India kabal ai ke asuran banwanra ai kini ke project banyo kam yo jam ki kun samla ki jingi banyo onong bela banyo baju banyo ban dukan hante banonra ya gajaka stok kat kita ke marbam mardi jong district henry na penbiang ngaya kren ban GM jong Bangladesh ban IGC ke madam puja kata kapor if you don't want to do within 1 week I'll take out this project and put in there in Guwahati we will operate from Guwahati hagata kapor ke puja ko okay sir I'll do within 3 days bat sisa kalala ban pebet yang kikot kisla tang arsni balara ay kita ke NOC bang balala ban set out ya kita ke project FCI go down la police secretariat ngana krem ye mehe bang to mehe kren we gine ke kam bahkan urlong na minta ki dong ni bhai jongi pelse u doktor mukul ta kupor upha ban cancel ya ke NOC nyo ada minta ke bhai district jongi lampai perakor perajai perada prasnam kita gini development di bangga kuat dan persoalan dia pi kabangan certain najo bandang negara ke kongres kabakwa tang ban maha banbet bandiang simet empek su agi kun sama empek su ya kita gi punya trai sistem apa parti empek su ya pada orang nur banyo ya ke development ndai tang kata lapar sangro banwandra ya ka Sericulture Training Institute apa hamsim kejaka kaba select wajib kerpang da ke ministry arpro arkulur batang sitip ya kata kloingan umukul urara wat ca ampeti omdan benut bankren lekno gi patasna jonga bagi perlok balai unur sincar gandor diktator urai giskim kat bala penang ngne lopai ngayo pu ya pi hapden ke jingrai kho ke jingret kot se ki bor prokan hendengar hem ke mensem ko ban pu ya pi house nem balade hajar khanreu ngalai pertai selaran kan pikiran basino banau pen kewen kumune ucem de tarde de bor pen giar khadio wanra no da wepan omdan banut bankan lagi MLA lelo gi peraran basino be pertai sela batkir pai ba be pertai sela nilai persang banya penhap jubor emla namar babalo ki MLA ki adem manmane u kum ublei kindeu marwei ulek donbor hapok kajala kajuni omdan banut saham bat ulale ayu haden ketawong ya fibisim wenok na ke kongres ngadon nang bat imahe kita kapor pun kot hadir nok ya fibisim no mahe pikot yang suara umum saka meeting ngelek saka press iting ben kot yang kita kapor singap jar bat haden ngalalek daga kamu om kene te kabom nongsu ngaresign ya kapus vice chairman jong state level public grievances
Bania pet bania kini bania rapia ke sarkar harta ke komiti ngalong ubai serman bania keranang bat ki parlok ki badan ta ke komiti liong legra i projek per ki basakut hangne hapok ribhoi distrik ke jungi sakut kene ka kaying baduk sakut kita ki jing tray hapok ka solid waste management hante hukum sanling sakut di surat biang di surat Gajing julor ki surut ni ngila pertasya om priang ka surkar sengap jar-jar ki MLA na kata kadao nga om bangatari stay no ini ka pus ka bakin siap kene ka surkar bat om dai tergata endang alami nanta nga om mahe nga tengam sulong su banya dan ka kongres ngala kren i dai mangala ende nga e tan sin i mensua henry nga kren ha ka pres ngala kren ya piru ki paradok parasnam ki kor ki jait hayeng basam ki hakiman ki paralok parajor ki jona nga ong nga ye yo mahe henry nga kam it ye ki paralok ki babon ki balang ki wasitong dei na kata kada nga sim ga senjam ga bakado nga risayo ya kane ka pos haka shitrik jong ubnai me bat nado ta ka por ki paralok ya ay sim nang te na than ni na po mathan na po umden bat ter shado chane shathan sok khwai barok kawai konstitusi ki ay sim haba pina ay sim kamen sim jong ka jing sacrifice ba jinga ka don ngan yat. What I have been noticing is that our infrastructures, our programs and things like that have never been for the people. What I've heard even here in Nongpo is that there was this plan for a stadium, Kurkalang, but I think the plan has been shifted to Ampati. I don't know, I think Meghalaya is only concentrated in Ampati. I think people need to clarify on that. And it's so unfortunate that, things like talented youth, like when it comes to music, I was just listening to the young man singing just now, and I realized how much talent and how much creativity this place has. And if we can actually work together, if Northeast can come together, if Meghalaya can lead the way, when it has so much of talent by way of organizing festivals by the government themselves, not necessarily from an outside, private company or anything, but by the government. Imagine the opportunities that would be provided to the youth. These are, small but logical things that the government should be doing, but I think we are not doing that. And another thing about employment, which is very, very central to the youth issues. When we talk about employment, we should not only depend on the government jobs, but we should also, we are young, we are energetic, we should plan to become young entrepreneurs. And for that we need skill development. But unfortunately, again, I just heard CBCM also talk about things like the Sericulture Training Institution, which was supposed to be in Nongpo. But then what happened again? Again it went and flew to Ampati, I'm hearing. So these sort of developmental injustices that has been happening to places like Nongpo, to other places in Meghalaya, I think this is high time we stand up against it. How long are we going to be taken for the ride? And another thing, when I was traveling here, when I was just coming, I could see the really beautiful green paddy fields. We have so much opportunities here. Things like organic farming. The youth can actually come up and go into agro business. Why should we only depend on government jobs? Because of course, when NPP comes to power, which I'm sure we will definitely come up with things like youth policy and employment policies, so that no one is left behind. So that people with skills, people with talent. It's not necessary that when you come to talking about careers, it should not be just about becoming an IS officer or a doctor or an engineer or just top of that, because there's so many other ventures that youth can actually take up. So the government needs to be creative enough and needs to be dynamic enough to put these things into policies and actually work into getting things done. But unfortunately, with the present government, this is something that I'm not seeing in Meghalaya. So we need to change that. Nam artati ba boro kibreu kat sukamalai keleng sikathan khasi jantia khlem nagaronis lai kila ai dagarin swak sundar no raja khanreu haga bak NPP gala job full seat naki full south seat haga election ke jong konrak ke samas ke parliamentary constituency haga bak ning pun pau ba nagaronis congress lada bakala 0.
Then lalu pai pat sini ke khan ke jongi kan semengenai kibreu barok ki ong ba hau arajar khapra ke NPP kan wan hakabor ban sunsiar hagli state but ke Congress penuman so kabor menong ipi pon ki jaka Congress menta kalau long ni NPP arajar khatla yo kenal ke NPP ni sen hau arajar khatar hau arajar khatlai kan sebuah kandidat umyo dan mereka hau arajar khatra ke Kongres klasim yang kini kebentar jong ke NPP hau arajar khatlai wat kandidat hagi bon di jaka ke Kongres komyo kandidat so but menompi ba nyinggung parti nyinget hagi sesar pajba onku ke Kongres hau arajar khatlai han remote MLA jok na kasi jaitia khatlai mut Nagaro Hills haga jaka kini nanti mo ang fi munyo chief minister mahe munyo chief minister yo ado mukul sama kata kondong demokratik but ngunong ipinda keli bale AICC ang nabula temen temlong so kan aida te kata kondong ka ege ko si hanrai ngam ipi bangi ko ke NPP Naya sedang di keren pada kubur kami bangilong ke parti ke bangai hagi sesar pajba baru lidah demi kontrak kisama om dekat besar kami ke kubur nada bon di MLA nak kasih dia chief minister udah kasih dia nada bon di MLA nak governance chief minister undang governance kumta pajba nak kerpa jadi hari kenti tapi kerjaan dengan NPP bahwa empat declare kandidat dari negara jongi yang ni dah sokok mungkin kerjaan negara parti jongi nang begini yo tu tahu nomor mobil nang begini yo unong yalam yang ni setiap jongi negara hanya jongi